September ni somni le pakhat thole ni ania Myanmar lam chanchin ilo thlir masale teang firfiak sarkar ho tupa min ong lang chuan Kachin state a an sipai te hna thu soin kumsang ni le sompanga in thlanpui khan sarkar tharapianga ma se chu sarkar chuan ramro rel na chungchang an hrethlot lo ani atia khobel sarkar zongjong in an ram ma son na turin theitop an chu veka chutiang che chuan sarkar po in an ram ho sakna tur chu an thupui ani thu a soi firfiak sarkar ho tu min ong hlang hian tunlai hian Myanmar ram chung mun sang to in sipai chakna hmanga thunei na apong lak chan na soi fia na sa hlea ma se mi pui mai ba ka sipai zinga po athu soi oi lo an pung zela firfiak sipai do tulam an pung tual ani anti National Unity Government NUG chuan cholni khan UN Human Rights Council a firfiak sipai ten sagaing le magwe region a mitam tak an tha dan report kim changchu an thelu ti an soya tuna Myanmar ram chunga mi puiten ral thuam an lek ve ta chu firfiak sipai ten nun ron na lakatanga ma ni in ve na tura ral thuam lek ve an ni ti NUG a Human Rights Minister Ong Myo Min chuan a soi heti la hian iwena Myanmar Permanent Representative Kyomo Tun chuan UN Secretary General hna lekha thunin firfiak sipai te chuan Myanmar mi puite chunga nun ron na an lalantir chun zom zela he thil hi ti re ani thuai thei nan khobel ram in zom khom pol te chuan ma an lak ran ngai hle ani ti a hriat tir thantlanga pastor pakhat sipai ten an ka hlum tak sung biak mun chanchin kal zela khatia sipai ten an ka hlum hnu khan sipai te hian asana le a mobile phone te an ruwa arang kachak zungbun an do wangin akut zungtang an tan sak an tia firfiak sipai te chet dan hian dem a hlo hle ani heti la hian Myanmar ram hruai tu Aung San Suu Kyi chuan shadow government NUG ten firfiak te dona an puan chungchanga engma soi al nei lo ni in nimin khan a ukil khin mang zo chuan a soya NLD hruai tu te nen hemi chungchanga soi ho na hun an nei ma chuan engma soi atum lo ti soin heti la hian mi puite du dan kal zong in ngai tan anei ngai lo ati thung karmu sa khan Myanmar ram hun sang a Suu Kyi hian NUG le PDF ten firfiak sipai te dona an nei ta chu a thlop lo ti thu a thang na sa hlea Suu Kyi hian tharum tho na adu lova in biak na hmanga in rem na aom thei adu thu le NUG le PDF te chu tharum tho lo turin angen ti soyania hei hi thudik lo ani thu khin mang zo chuan soyani Myanmar rama sipai ten thu nei na an pong lak ma dei to khan Myanmar ram khothlang lama Rohingya te chungchang hi khovelin a hreto a Aung San Suu Kyi ro rel na hnuaya Myanmar sipai te chuan Rakhine state a Rohingya Muslim te chu tharum hmanga bein sang tam tak chu Bangladesh a an ral tlan meka heti la hian tun hnaya Rohingya te hi ron in tuai thar le in tuna hian Myanmar le Bangladesh in rina lai vela Arakan Rohingya Salvation Army ARSA le Rohingya Solidarity Organization RSO te chu helpol chaktak an ron ni chhole mek anti RSO te hi sang khazakwa somriat chowa indin Rohingya helpol ania Myanmar le Bangladesh in rina laya kha om Mangdo township a sipai duty post be hrat tak ania sang khazakwa somkwa chawa sipai te chuan na takanor letin RSO hi an that chimit nianga ania ma se firfiak sipai ten Myanmar rama thu nei na an chan hnuwa an ron indin thar le meka heti la hian ARSA hian border outpost te be thinin Rohingya mi pui ti du da tur te tan an be ti an soya ma se hindu sa kho betu te an tha treu thina wangin RSO te nen hian an in rem theilowa Rohingya nam helpol ve ma ni se an in ka fo ani firfiak sipai ten thu boy rip tak an or tira an hren mek Mandalay Region Chief Minister Dr. Zomin Maung chu tuna hian din mun thalo hlea kumsom sari mi ni to in thisen cancer nat na avei baka COVID-19 free kai boka Mandalay ya obo tan ina tang mekin adin mun angai tu om viau ti soyani Dr. Zomin Maung hi National League for Democracy Vice Chairman ni lai ni in firfiak te hian sarkar laka hel tura mi puita fuitu ti in thu boin siam saka
an puna thu boy te hi hli ani theinan an bei mek zel ti au kil kioniun chuan a soi tual chung buaina avung chho tak zel awang le Central Bank in exchange rate ati danglama wangin Myanmar poisa chiat hlutna ataniam zela tuna hian dollar khat le chiat sang ni zani a intluk meka hei hi chiat hlutna aniam lai ber ani to a Myanmar ram hun rang ranga thilman ato chho zela tual chung buaina azwal zela poisa hlutna atlak niam zel chuan buaina na sa zawk a thleng ngei dor ani nimin khan firfiak sarkarin firfiak sipaite tana thil hlau om thlen thei thu chhuah tia kumin me thla an man American journalist Danny Fenster chu achung thu an rela police ten athu boy chu an la chui chian mek zela wangin tan ina lo om zui zel turin an ti Fenster hi firfiak sipaiten an mana an friend mek zinga American om chun ani a ni za som ni chung khung ani nuwa nimin khan achung thu rel ani a kodin achung thu rel lai hian ko ta kal lovin a om huna video mangin achung thu rel ani a ama hi atong phalsak ani lova zona azo phalsak ani hek lova achung chang hi kot chuan a puang top mai ni in soyani Fenster hi Detroit community in firfiak sipaite hian kumin me ni som ni pali khan an mana Frontier Myanmar magazine a managing editor ni lai ani a firfiak sipaite ming hliau theina thu ati chuak ti in thu boy siam sakani a thiam lo a chan chuan kum thum chung tanin atang thei din huna ding mek ani US Sarkar Amnesty International Committee to Project Journalists Frontier Myanmar le Fenster chung te hian chhuah turin firfiak sarkar chu an nge na ma se chhuah hnekin a om na ngaya om le ri turin an ti le ta ni firfiak sarkar hian journalist za chuang man to in tuna hian somli le pasari chuan la hreng meka heng zinga hian kum som thum pasari mi Fenster hi atelani khovel ram dang thlir le ila Argentina chuan Pakistan hnen atangin JF-17A Block 3 jet fighter som pani leitum ti chu tunlai ral thuam news a arina sa hle Argentina hian kumsang ni som ni pani chunga an defense budget tur chu an ram parliament a an phar to a heta hian Pakistan hnen atanga indo thona changkang zet mai JF-17 thona som pani leinan hian dollar makta duai zaruk somruk pali anda ani he thlona hi Pakistan company Pakistan Aeronautical Complex le China ram thlona siam tu company lian Chengdu Aircraft Corporation in an siam ania Argentina hian JF-17 Thunder alai don ani chuan 4th generation light multi-role combat aircraft ania JF-17X ani ero chuan stealth fighter ni in 5th generation fighter aircraft ani thunga tunlai khowela thlona thaber zinga mi ani Argentina hian kumsang ni som panga khan Sweden hnen atangin JAS-39 Gripen fighter jet le tuma ma se UK in Sweden anorna wangin alei thei talova hemin hu hian South Korea tangin le tum le a heipo hi UK chuan ati boy le boka tuna hian UK kom ngi ram ni lo Pakistan hnen atangin le tum le ta ni Argentinian Air Force te chuan an thlona man thin Dassault Mirage 3 interception aircraft chu tunhaya an chol tira ai o turan zong meka Pakistan le China siam JF-17 jet fighter khovel huwa po in do thlona thaber zinga mi ni pha hi an lei thei chuan an lom ngotang JF-17 in do thlona hi China in a technology an tuma Pakistan rama engemaw zat siam chu ani thunga Pakistan Air Force te chuan US hnen atanga F-16 jet fighter a lei thei lo hnuwa JF-17 hi in nga nan an hmang meka radarina hmu mai thei lo tura thuam boruaka thlona dangka na tur missile chithum lai pai thei ania tunlai khowela in do thlona lawom berzinga mi ani Philippines lam thlir vela ila Philippine boxing star Manny Pacquiao chuan nakum an ram in thlanpuya president chu vedon ti apuang chiangta Pacquiao hi Philippine ramaro rel lai PDP Laban party chuan an candidate turin an ruata kumsomli le pahnih mi ni in Philippine ram parliament a senator nilai ani nakum Philippine in thlanpuya hian president nilai Rodrigo Duterte chu president candidate ani non thei to lova ma se an party chuan vice president turin an thlanga an party hian Duterte thian hnai tak
Christopher Go chu president turin an thlanga ma se Go hian a duh lo wangin Duterte fanung Sara Duterte Carpio chu ruat ani mai thei boxing ring chunga khovel paro thap berzinga mi pakuyo hian fighter kania ring chung le po na po fighter kani atia anramare theina le eruk na beitura apen chu don thu asoya heti la hian mi puingai dan la ka Sara Duterte Carpio ain ala niam zela chuba ka chuan kumsang ni somni pani in thlan puya hian PDP Laban Party hi Philippine Ram Electoral Commission chuan apom don le don lo hriat ani lo nimin thotan nizing khan silai keng mi pakhat chuan Russia ram kho pui pakhat pa ma university ya mi apong ka chiama mi paruka plumin mi somni pariatin hliam an tuar boka hetianga silai manga midang be chiam tu hi he university zirlai hi nia hliama tot hnuwa police officer pakhat Constantine Kalinin chuan manta ni he thil thlen hun hi India rama tho tan ni chama dar som le chan vel kha nia hetiang ti tu hi a ming puanzar ani ri lo Russia ram soilai lain Russia ram in thlan pui chungchang soizuila khovela ram ro pui le thil ti thei berzinga mi Russia ram in thlan pui result chia zo ta ka president nilai Vladimir Putin party United Russia chuan vote tla zongzong za a somli pakua point pariat muin Russia rama ro an rel chun zom don Russia rama state duma election nei zo ta ka hian Putin a soisel tu te zinga tam tak chu candidate an ni ve phal sak an ni lova chu ba ka chon vote thak na le khati chiat le mani du thu ni lova vote thak lui ti ran tam hle ni in soya oma ma se Russia ram electoral commission chuan hei hi thudik lawani anti thung United Russia na iber tu communist party chuan he in thana hian vote tla atanga za som pakuan muwa heti hian United Russia hian an ram parliament si jali somnga oma mun thuma thena mun ni aya tam man chang thei dona heti lai hian kumsang ni som paruk in thlan puya vote la za somnga pali an mu thlin chu tuntuma hian an phalo hle ani khati zong kha ni le phot sela bazari lo thlir wangin kan lo me